Hallelujah. Lasifunze khona sifunze about Daniel. Hallelujah. Chapter 6. Before ngifika lana just ngifuna kulandza umlandvo tsitenyana lokhona elapha emuva. Hallelujah. Lithi live la uNkulunkulu there were Daniel bekunabo Shadrach and Meshach among them 4 guys. Hallelujah. Praise the Lord. Athi uNkulunkulu, the spirit of the Lord was upon them, and then abaphe umoya wani of knowledge and wisdom. Hallelujah. Praise the Lord. And then there was a king. Hallelujah. Leyo king leyo asabusa leso sikhathi bekuNebukadnezar. Hallelujah. And then the mabasabusa asabusa Nebuchadnezzar, and he created an image wa creator sithombe ukuthi wonke umuntu lakhona kuleyo ndzawo leyo akakhonde leso sithixo leso. Hallelujah. Kungabe nalomunye lakhonda lomunye uNkulunkulu, kodwa kukhethwe lo uNkulunkulu loyo ukuthi akakhondwe lo uNkulunkulu. Kodwa bekunemajaha lebona anquma empilweni yawo ukuthi thina siyamkhona uNkulunkulu onenjani lophilako. Hallelujah. Praise the Lord. Athatha sinqumo empilweni yabo bahlangana nendvodza lephilako lebe mabase ahlangane nayo nabo empilweni yabo babona timangaliso etimpilweni tabo, and it reached a point where discover ukuthi this makusifika isikhathi ukuthi kukhale insimbi thite ukuthi kuworship lamajala be angamdumisi loyo uNkulunkulu loyo, balethwa phambi kwenkosi kunenvo le bayisho le namhla just ngilandze yona kuleyo part leyo. Uthi after sakwatile Nebuchadnezzar bayafika bayakhothama kuya, uthi asade ukuthi sikuphendvule sithina. Hallelujah. Kodwa lo uNkulunkulu thina lesimkhondako noma angasihlwithwi esandleni sakho akwatiwe from today kuwe. Hallelujah. Akwatiwe njani from today. It means let it be recorded ukuthi ngempela kube nebantfu la abazange bawutshintsha umqondo wabo noma sesibukane nawo umlilo, but let it be recorded nakwatiwe futhi ukuthi asitshintshile sibe khona solo siconfessa kona lokho ukuthi lo uNkulunkulu lo angeke samkhonda. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lasifunze khona khamba sikhathi wawubona amandla akhe Nebuchadnezzar to the man. Hallelujah. Siyamfikela sikhathi Daniel la akhethwe khona wakhethwa ukuthi aphathe the provinces. Hallelujah. Abe the president over the provinces. Kwafika sikhathi ukuthi labe kakhethwe nabo inkosi yamjabulela kakhulu kuze ayize sala iphatha konke. Hallelujah. Ithi yamjabulela ukuthi yagcina yathi hayi phatha konke. Hallelujah. But mayisilifunza ukuthi lebe kasebenzisana nabo empilweni yabo they are daily every day kunenvo lebe bayifuna kuyikuse bayithole kuDavide ukuthi yinvo lebe batayibeka kuDavide ukuthi wende liqala kuze asuswe ngoba uyabambona ukuthi uyaphakanyiswa kancane kancane. Hallelujah. Uyaphakanyiswa kancane kancane. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Baze bakhalisu lafinyelela ukuthi akube khona lokuhlalwa phansi kubhalwe umthetho thite ukuthi kulo umthetho loyo mase ubhaliwe ukuthi wonke umuntu endenjani awukhothamela. Kodwa Davide nguye lebekahluka. Hallelujah. Daniel nguye lebekahluka Daniel kumkhona kukwenda lebe bekubekiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Bathola bamlanza ngoba bese kubhaliwe phansi baye enkosini leso sikhathi bekunguDanarius. Hallelujah. The king Danarius. Bathi sithole Daniel uthe wena enkosi emthetho lothide ukuthi umuntu losose ngamthola angakwendi lokho. Hallelujah. Akaye kuyofakwa kwemgodzi wani wetingwenyama. Hallelujah. Kwahlanganiswa ngibo konke kuze kutholakala kube nemigodi etingwenyama. It was still because of ukubonakala ukuthi Daniel wena njani empilweni yakhe kunekuphakama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Last figure khona ngila efike the king
yakwata ngenxa ukuthi ubanjwe nakulo akubhalile lo mthetho lo ubekiwe. Hallelujah. Kwalandzwa Daniel wafakwa emgodini. Hallelujah, praise the Lord. Makafakiwe emgodini kunenvo lokuthi why experience the king kubona ukuthi ngempela kulamagama lesifunze khona awasho ukuthi ngabe lo nkulunkulu wakho a servant of a living God. Endvodzana wena lokhonda nkulunkulu lophilako, ngabe lo nkulunkulu wakho ukhonile na ukuvusa, ukhonile ukusindzisa naye eDaniel emilonyeni letingwenyama. Indvo leka experienceile kuze afinyelela akusho lokho kuthi ayinkosi ebantu bafakile emaqaleni kwaba nekuthula kuye. Kunebantu laba abeke ijudge etimpilweni tabo kwabate neindvo lemtsinzako le entitwini yakhe. Kodwa kunendvo yinye le different ukuthi since this guy wamthatha wawumfaka kuleyo mgodzi loyana akazange abudle nebutfongo, akazange kwaba ne-war empilweni yakhe. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kwaba ne-war empilweni yakhe. Kungani ize lendvodza igijima ekseni ivuke ekseni kuqale yona iyomemetela kulelo nangizana. It means there's a testimony la sayireceiveile ukuthi ngempela lo nkulunkulu lomkhonta imihla ngamihla yakho ungende namuhla ngathena around over my bed, ungende ngatholi kuthula. There is a living God. Wabona ukuthi ngempela ngunkulunkulu lonjani lophilako. Yebo ngingacreateile labanye bonkulunkulu ukuthi asibendeni sibakhonde, asibuyeni sitokhothamela, kodwa kunankulunkulu ongenda ukuthi noma sengibendile bakami ngetandla kodwa akakunikanga kuthula ngalendvodza. Since ngibambe lendvodza akazange ende njani akunikete kuthula. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu bekakhona ekuqaleni. Athi Paul yena athi makabhala Paul ukuthi le livi le gospel yashunyayela emandulo bayamukela ebantfu. Inkinga ayizange yabasebentela ngoba abazange bayihlanganise nokukholwa. Hallelujah. Mangibuka emuva ngibuka this giant laba hambe nankulunkulu. It means ilifikile livangele etimpilweni tabo abazange bafune kufana nalabalithethe labangafaka ukukholwa. It means Daniel walithatha walifaka kukholwa. Sho ukuthi Daniel wakulokumemetela athi Jesu mina ngisingwa sekuphila ladla mina unekuphila kwaphakathe. Sho ukuthi boDaniela ngaleso sikhathi maba receive the kingdom balithatha baba nekuphila empilweni yabo. Hallelujah, praise the Lord. Balithatha leli vangeli balenda njani bafaka kukholwa, babona uNkulunkulu asebenta kuwo ngoba seba receive impilo yapha Gadze. Ingako no matter timvo labasebabukane nato tikhombakalisa kuphila kwaNkulunkulu. No matter the king sekubekiwe kuthi wena sobukane nekufa. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu lokhona kwenda tonke tintvo. Hallelujah. Tisebendelana tibe tinhle towards wena ngoba kuwe kusowena njani wamkele phila kwaphakathe. Praise the Lord, hallelujah. Ingakho namuhla the same gospel liyashunyayelwa is been brought to us. Hallelujah. It is up to us ukuthi siyambona uNkulunkulu asebenta na or we have received le live lelithi liyaphila leliletha impilo etimpilweni tethu. In the same way lelimile lelikhombakalisa impilo lento njani leqhiqhimako. Iyagijima le king ukuthi ngabe lo nkulunkulu wakho lophilako. Ngalamanye amagama uthi le kuyoba kuyi-era uthi lo nkulunkulu umkhonta imihla ngemihla. Lo nkulunkulu lokuthi awuzange umhlubuke noma sobukane netimo. Lo nkulunkulu lomkhethile no matter sekubukane nekufa ukuthi nako
kuliphutha ukuthi kungabi neproduct empilweni yakho. It means uya emgodini la athi kahle ukuthi ngabe angavuka the following day adliwe bawafaka alambile for sure bawavalile somewhere ukuthi let them starve sizobaniketa kudla ngesikhathi lesithide kodwa yathatha yafaka kanye kanye nalendvodza ngoba yamukele impilo lephilako impilo yaphakathe uthi noma bangawubasa umlilo ngidongena nawe kuphi emlilweni uthi uNkulunkulu ngikuphila kwani kwaphakathe boDaniela ba receive impilo yaphakathe ba experience uNkulunkulu basahamba etimpilweni tabo even noma bafika kuleminye imibuso haleluya bekungasimibuso lengabaletha phansi kodwa bebaqolela kuphakamisa umbuso kuthi noma lo nkulunkulu ahlulekile kusiseva akusiniki ligunya kusisimali namuhla akusiniki emandla kunandzaba indvo lesitayiphakamisa kuthi yena uyingcwele he is able because mawuhlangane nenvodza lathi ngine yakhona kwenda konke tindvo tisebentelana tibe tihle towards wena hallelujah praise the Lord uthi wonke umuntu la kuKristu Jesu uyini uyisidalwa lesisha it means in your life there are possibilities ukuthi tindvo letisha tiqale kabusha ngoba unenvo lethini unempilo in your life hallelujah athi Paula impilo yami seyifihliwe ifihliwe kuKristu uthi akusasimi mina lengiphilako ngubani kuKristu haleluya nguye lento kanjani la saphilako kimi sithi sengife kanye naye bese kuphila kwami sekufihliwe kufihlwe kuye ithi kuphumelela kwami kubonakala yena that's why kuma Ephesians uthi he is able to do above and exceedingly buka ke uthi namicabango ngakanakho rabashatha yeleba athi kuJoshua thatha nali livi lami zindla ngalo kabaya laba it means boDaniel baliyamukela lelo livi lelo baqala ladlinza ngalo baqala baqabanga ngalo uthi lithi masakhuluma ukuthi masozindle ngalo sebese litakwenda likuphumelelise because it is a living word hallelujah praise the Lord hallelujah maselikuwe wamukele lona ugwinye impilo yaphakathe ugwinye impilo yaphakathe whatsoever lekufute kumukane nawe lokuqedza ufuta kuyiqedza impilo yakho praise the Lord hallelujah kuwe you are a new creature hallelujah usidala lesisha utalelwe ebuNkulunkulwini kuthi konke it is possible konke kwente njani it is possible yasho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wethu wente njani wa creator konke tindvo ngane wathi creator ngekukhuluma I love this word masa createile konke kwaphila konke kodwa kwala kwahlubuka khona kwahlukana nemuntu hallelujah kuyabuka mase kubuyiselwa kutshelwa indalo yonke the creation ukuthi ayibuyele la iphuma khona iniketa iorder ukuthi lalela whereby Jonah abaphathisa Jesu Kristu liyaphuma livi lithi lalelani lena indvodzana yami it means it bringing an attention ukuthi lalelani yebo senihlubukile yebo senihambile kodwa sekunayi impilo ibuyile to restore whatsoever let's iwonakele because ukuhlubuka kwemuntu it was a curse hallelujah kusuka kwemuntu kuKristu hallelujah kwaqala kubonakala yini kuhlupheka kodwa ku restore kwaKristu uthi lalelani hlubuka kwenu okuhamba kwenu kusuka kwenu kuKristu Jesu hallelujah I have come back to restore you back to Christ hallelujah I have come back to restore you kuNkulunkulu uthi lalelani shokuthi Daniel namakasi alapha emgodzini hallelujah leli livi leli lithi lalelani le indvodzana yami lesho livi ukuthi uNkulunkulu wathumela ingelosi
it means shothi malifika laphana la tshela lamabhubesi kuthi lena indvodzana yami ilalele. Ngiyathemba ngabe if wabanjwa Daniela kubanza ngalendlela wafaka emgodini wavalelwa bafaka litshe baze bakhipha netifungo tabo temaring batibeka lapho. If bekubanza ngaleyo ndlela it means ebusuku ingwenyama yiyeda yasonzela yabamqamelo wathi makasalele lenye yathi hayi mina ngidawuhlala eqeleni kwakho uthi lamaboya ami afike akuvale abese akuvikele. Asimbonanga na kubantwana baka-Israyeli kuthi lekhathi uNkulunkulu angakubo sitha besisebumnyameni bona bakuphi ekukhanyeni bakuna bakuphi basekuphileni lebe baswela kona bona bebanako. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ngoba kubo kunani kunempilo yaphakathe uthi Jesu kimi nginempilo yani yaphakathe iyaye recognize impilo yaphakathe lendvodza ithi yona yendvodzana wena lo mkhondako Jesu ngemihla ngabe soyamkhonda uNkulunkulu sinye isikhathi sophelelwa ngemandla ngoba kukhona invoice ekudonsela emuva ithatha iattention yakho. Ngifuna ukutshela ukuthi kuyahlaleka continue to worship the Lord ukwathi ukuthi uNkulunkulu lophilako akaguqulwa simo lesibukane nawe qula ukuthi nyalo wena sobukane nani no matter so how much you are oppressed. Hallelujah. Kwakho ukuthi ungadeclare loku wrong ngaso sikhathi leso khuluma live ukuthi ngempela athi lamadvodzana bo Shadrach and Meshach and Abednego akwatiwe. Let it be known ukuthi even uNkulunkulu angaveli kulesi sikhathi kodwa nasemazulwini akubhaliwe kunemadvodza lemile amele egamene. Hallelujah. Kunenvo yinye ukuthi emazulu angeke yahluleka athi mina ngikuphila kwaphakathe kunekuqhiqhinga. I'm not associated nekufa kimi there is a life. Mazulu athi kimi kunekuphila bese masokuphileni sekuba nekufa. Hallelujah. Kuyoletha ipicture le wrong kuyoletha kuphikisana nemazulu kodwa athi lemandvodzana makathi if lo uNkulunkulu angasikhululi la akwatiwe nakuwe kuthi nguye lo uNkulunkulu lashiye la lesisolo silimambata ligama lakhe. Etimpilweni tethu we are able to renounce uNkulunkulu simale ngetinvo leti tesikhashana etindlulako. If ungabuka le mpilo le madvodza babuka nekufa loku serious a threatening life kodwa bamukele the boldness yaNkulunkulu uthi let's live la uNkulunkulu akasiphanga moya webugwala uthi the spirit saNkulunkulu lesiphilako it equip our body. Lo moya lophilako waNkulunkulu is able to equip our body iphile uthi le mitimba lefako meseyamukele kuphila nayo abdopta kuphila kwaphakathi. Singakubuka esiphambanweni Jesu Kristu wafana ambethe umtimba wethu kuvuka kwakhe akazange awushiye umtimba lobeka umbathile nawo wamamukela internal life yaphila ngoba ihlangane nendvodza yena njani lenempilo yaphakathe wathola kuphila ngoba iyamukele ini impilo yaphakathe and it iyahlanganisa naloko kuphila lokho yabo wakhuphuka kanye wenda a sacrifice phambi kwaNkulunkulu wathi konke ngawe akube kwenteke phambi kwakho uthi loyo lokholwako egameni lami loyo lamamukelako Kristu unokuphila kwaphakathi. We have adopted ilife yaphakathi. Yebo sitha sta ucreator loyo mgodi loyo. Yebo sitha sikwati ukuthi wena continually uyamkhonta uNkulunkulu siyakwati
kodwa siyawucreate lowo mlilo loyo continually. If umkhonta uNkulunkulu wakho sitha sibhizi senda amaqebo ukuthi sikususe sikulethe phansi, sitha sikhona sibhizi ngempilo yakho, kodwa ngiyintomemetela ukuthi ungasuki edvaleni, ungasuki endzaweni yakho. Hallelujah, praise the Lord. Ungavumeli kusuka. Uthi ku John 16 verse 33 uthi Jesu, ngintshela lo ukuthi nathi mina ngiyakubabe emhlabeni nitoba nema tribulations, uthi but kimi nyoba nokuthula, uthi kimi nyoba nani nokuthula. Asakhona Jesu emhlabeni, bafunzi basesikebheni, Jesu ulele, bafunzi they were working, basebenta ngemandla abo, bakhipha emandi lebekangena emsikhunjini, kodwa impilo beyikhona ilele. Kwafika khona entinqondweni yabo ukuthi hey impilo nayi ilele. Peter uyagijima wamvusa. Buka ke bebasebenta etimpilweni tabo banaye Kristu, kodwa abafunanga ukuthi usebende yena, bathi kungcono wena la lethi nesisebende. Kodwa ngibonga ukuthi bafike to a point ukuthi no, emandla ethu saphelile, but let it be you nyalo vuka usebende. Njena sesithatha isitulo sesihlala siyabukela ukuthi makavuka Kristu wabinzisa konke, imikhwepa yabo yastopa leso sikhathi, kusebenza kwabo kwemjuluko wastopa leso sikhathi, babukela ba-enjoya kuhamba ngemkhumbi, ngoba empilweni yabo instead ukuthi ba-enjoya they were busy ba-remove emandi, they were fighting emandi ayangena. Hallelujah, praise the Lord. Kodwa lekhathi Jesu Kristu in charge, it means aba-adopte le mpilo yaphakathe, impilo yantshintsha yatshela simo ukuthi lalela mina wena utawuthula bese siyahamba siya-enjoya impilo. Sinye isikhathi impilo ithi emhlabeni vele utaba nawe tribulations, uthi but kimi utoba nekuthula, uthi loyo lohlele sihlisakaleni uyothi wena ulidvala lami, wena usihlangu sami. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Let's go. Sifunda Psalms 33. Psalms 32 verse 7. Uthi emhlabeni you're gonna have my tribulations, but kimi utoba nekuthula. Athi Psalms 91 when lohlele sithakaleni, hallelujah, praise the Lord, uyothi wena ulidvala lami, wena uyothi usihlangu sami, usivikelo sami. Hallelujah. Bayowa batsini bayowa side to side, kodwa wena kude nasinye sikhali sitawuphumelela sitawusonzela kuwe. Hallelujah, praise the Lord. Ngoba wena njani uamukele impilo yaphakathe, a living life. Hallelujah, praise the Lord. We have received Christ in your life, who ulele impilo yaphakathe. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. Mama Kabayana. Psalms 32 verse 7. Only that. Wena uyindzawo yami yokubhaca. Ngifuna kuyifunza. Help me, Lord. Jesus. Siphinzele sisi. Wena uyindzawo yami yokubhaca. Uyangiphephisa ekuhluphekeni. Ungisingathe ngetingoma tenkululeko. Bese umbambela 1 Samuel chapter 2 verse 1. Sitawufunza mangifikile Jasi.
ngifuna kule NLT. Hallelujah. Uthi lana lapha ku7 uthi for you are my hiding place, you protect me from trouble. Uthi you surround me with songs of victory. Wena uyindzawo yami yokuphephela yokubhaqa, uyangivikela etinkingeni bese uthi ungisurrounda with the song of victory. Praise the Lord. Hallelujah. Last sifundele Samuel chapter 1. First Samuel chapter 2. Sorry. First Samuel chapter 2. Verse 2. Kude longcwele njengasimakathe, kude nalomunye ngaphandle kwakho, kude lidvala lelinjengaNkulunkulu wethu. And you jump back 4. Imicibisholo yetingwazi yephukile, kodwa labo labathambile bavunule emandla. Hallelujah. La impilo ya Hana, after alwe nempilo yakhe impilo yesikhathi lesithe angatholi umntwana. Uthi masekwendekile amtholile. Hallelujah. Uyeta emthandazweni, uthi beketa ekuthandazeni akhala. Praise the Lord. Hallelujah. Beketa kuphe eshilo andanjani akhala every day beka. She was weeping. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu wende njani yalo? Utshintshe kukhala kwakhe kwaba a victory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Utshintshe tinyembeti takhe taba yini? Taba injabulo, kunqoba. Hallelujah. Makasuka la uyamdumisa, makasuka lapho uta ngenhlitiyo lento enjani lemdumisako uNkulunkulu, utothandaza nyalo, with a different, hallelujah, attitude. Hallelujah. Usengite kutokudumisa ngoba wena ube yini inqaba yami, ube lidvala lami, ube sivikelo sami. Uthi lengisenkingeni wena njani wangivikela emagameni wonke lebekakhulunywa kimi. Namuhla sengidophakamisa lidvumo kuwe, cause awungishiyanga nje nangekukhala emlonyeni wami, kodwa ungishiye ungisurrounde ngengoma yani yokunqoba. Hallelujah. Praise the Lord. Yebo itolo bengikhala, yebo itolo besengishayekile, yebo itolo bantu bangibona ngisehluleke, kodwa namuhla ngita kuwe sengidodumisa, cause lo uNkulunkulu lophilako is able, so ukhonile kwenda. Hallelujah. Praise the Lord. Lo uNkulunkulu ukhonile kungisusa ekukhaleni, kodwa songishiya la ungishiya la sekunenvumiso khona, ungishiya senginenvumiso in my lips. Hallelujah. Uthi this is so, uthi wena ulidvala. Yes, akukho lofana nawe. Uthi lapha kufona uthi imiqibisholo soyiphulile, uthi labo lebebanganamandla sebagene emandla. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Labo labanganamandla sebanani sebanemandla, cause whereby sitha sibukelele ukuthi uyaphela ngawe. uNkulunkulu is waking a song over your life ukuthi ube uba ne victory. Hallelujah. Praise the Lord. There will be a song over your life ukuthi ngiyamethemba noma kungabonakali. You will start to sing ukuthi ngiyamethemba wase Calvary, cause angeke akushiye khona angakunikanga. If usakakhiphile ukukhipha akakushiyi njena, ukushiya nengoma kuthi ngempela ngiyakwethemba wena ulidvala laphakathe. Usebethe ngiyawubalekela kuwe dvala lesimanga, ngisobalekela kuwe njalo njalo, ngoba laba uya acknowledge Hana kuthi ngempela kungile lelidvala lebakhuluma ngalo emandvulo, ngilo same lidvala lesingiphakamisile la ngesula tinyembeti la ngenda nganami ngabamuntu emphakathini. Namhla sengiphakamisa tibongo, ngiletha itibongo, say I have a song over my life. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I have a song cause so uphulile imichokwane lebeqonze kuyiqetha impilo yami.
Yamangala lenkosi mayifika receive the word duke umuntu lebemlinzela ukuthi angamphenduli. Yamangala inkosi ivalivi ukuthi iyambela lo nkulunkulu lomphilako kuphuma ngathi Daniel uphuma sanengoma ukuthi I am victorious in him ngoba uyaphila kimi phakathi ngiphuma uphuma sewune uneliqulo uphuma asho njenga David athi wena ulidvala lami usivikelo sami ekuhluphekeni usurrounde mine ngengoma yani yeludvumo even abantwana baka Israel babakubonile kufa kuthi nako bese kufikile after uNkulunkulu abawelisile iRed Sea kwaba nekuphuphuma kwengoma basibayede thwala lesimanga wena sonini nanini besifanelekile kufa kodwa simbethe wena wasipha yini kuphila. Hallelujah, praise the Lord. Ingako lenkosi mayita kuye bekuyoba liqala kumthola afile kodwa ayikhonda iNkulunkulu amile emigomeni yaNkulunkulu ukuthi daily leli live lo fute udle lona and le live leli litakuphumelelisa. Shokuthi Daniel wa receive le live leliphilako uthe wena Nkosi le live leli masizindla ngalo emihla nemalanga liyasiphumelelisa liletha impilo kithi bese liyena njani liyasiphumelelisa. It means there is no blockage kuleyo mpilo leyo. Hallelujah. Lokhu expectekile ukuthi kuphumelele. Hallelujah. No matter so kudleke kangakanani, no matter so destroyeke kangakanani, there is a song for you later unikete amandla kuthi yebo ngempela ngiyamethemba waseCalvary uyothi masowuphumile uthi angathi ukuthi ngiphume kanjani kodwa lidwala libe nami. He surrounded me around uthi uyabadungeleta bakakhe uyabadungeleta ingelosi tihlala tikhona around them bakakhe. Hallelujah. Uthi liso lakhe liyabukisisa lelivi lakhe likhona khona ngoba kunekuphila kumeka sure ukuthi liyaphumelela livi lakhe leseliphumile ngoba alifanelanga libuyele emuva lento enjani lilambatha linganama results lithi lele ku livi lo ungalithatha ulidle uphile ngalo likuphila lapho phakathi uthi yebo uthi Jesu makakhuluma akhuluma athi yebo nalombutho olibeka umelana nokuthi yena usingwa sokuphila. Hallelujah, praise the Lord. Uthi makakhuluma uthi yebo basidlile leso singwa. Hallelujah. Kodwa benda njani bafa ngoba abazange bathole mina badla ngoba bababukele ama results impilo yabo ingqondo yabo okungakwabo kule product lephumile abafunanga the source of the product. Hallelujah. Abafunanga ukuthi bafile ngoba indvo lebe bayifuna bekukudla ukuthi bagqwalise tiso tabo ingako nabo lekhasi bamlandzela bebafuna lokho kudla lokho. Uthi no ningafuni lokudla lokuphelako kodwa funani lempilo yaphakathe lekhona kwenta tinto nokukhiqita inkinga yenu emehlo akulethi indvo sengithi product sengikhiphile kodwa awekho kimi lengikhiqitako. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. If emehlo angasuka kulethi indvo lengitendako etekimi empilo niyayiadopta athi Paula ngalobuso lobu unveiliwe masimbuke esibukweni. Hallelujah, praise the Lord. Masimbuka esibukweni we become like yena. Hallelujah. And we grow to glory to glory. Uthi if usawumile umbukile Kristu Jesu wena ufika usoni kodwa masawumile ubuke yena impilo yakho yaguquka yatransforma. It's from glory to glory. It means your life niyalonge recognize ukuthi unguwe kodwa batasi Kristu. Hallelujah. Ingako nalendvodza mayisegijima yesigodini ayisasho ukuthi Daniela ithi ndvodzana yaNkulunkulu lophilako ayisabonanga lo muntu aDaniela seyibone uNkulunkulu seyihlangane uNkulunkulu iya kuye ithi ngempela ngifuna kubona the product lekhiqitiwe uNkulunkulu buwena bakhe ngabe ukhona emgodini na. Hallelujah, praise the Lord.
kwasemakasakhishiwe kwatholakala ukuthi ngempela kwakhiwe masu ngaye akusilo iqiniso. Uthi Davide uthi kwami uthi makamphendvula khasa sammemeta uthi yena akangitholanga ngalaqala. Uthi akangitholanga qala kimi kwami ukuthi ngimvumise ngibuke yena and transform myself kuye. Ingakho nasinaye Jesu makasesiphambanweni bewababekile maqala kodwa mhla aphakanyisiwe esiphambanweni wathi ngempela lo yaka naqala simbekile esiphambanweni akanalo qala akanalo. NakuDaniel bathi yebo yena uNkulunkulu akalitholanga qala. Ngizomethemba njalo ngokuya yasindle uzongiho ngeso yayati yena angiseke abatfolanga qala umonge phakade a song of a victory in your life is this Jew. Ingoma yekunqoba empilweni yakho it is you. Hallelujah. Uyothi sitha lesebe sesicedzile ngawe uvuke ekseni uthi ngiyomethe banjalo bathi hawu kunkanjani ngoba bese sihlanganise konke sithi namuhla uyaqina uyaphila yena uthi uyakuhola akusekele yonke indlela ngoba uNkulunkulu lomile njalo. Ayakabaya labasethe. Wakhishwa Daniel makasabekiwe buka kuthi ngempela lapha emgodini bekunendvodza lephilako bengasiyodwa wathi bonke lebe babaneliqala bonke lebe bahlala bapheka lebakupheka walandva not only bona balandva imindeni yabo walandva bamfana babo. Bafakwa lithi liBhayibheli malirecorda ngathi alizange letingwenyama dabamela ukuthi bathashe phansi babaphosa ngathi azange dabamela ukuthi bathashe phansi kodwa kuphume indvodza engenabuhuqu yaphuma inje among the lion. Ngasi matimbona betimvumise sisibayede wena lokhulunyiwe ngaye ukuthi uyawuvela to the generation to come labo labamile bathembele kuwe labo labamile bathembele kuwe uthi wena labame kuwe uyobapha emandla. They will mount up wings where silethe udestroya ngempilo yakho kani asati ukuthi wena you are being restored. Sinye isikhathi siya celebrate asati ukuthi you are in a secret njengelisoti ubhizi ukhipha lokufanele kuphume. Sinye isikhathi sitha siya celebrate sithi sesinqobile yebo uqali ngawe sa celebrate na kuJesu asesiphambanweni samangala makafika eTektolanza tifanelo kuthi kwente njalo lo besimshiyile esiphambanweni kanjani abonakala emkhathisini wethu nakudomemetela ukuthi as much usamile kulelo dvala lelo as much usamile ungayitshintshi confession yakho hlala noma kungindeki lutho noma ireport seyifikile
yakhuluma lokumelene nesimo hlala uthi ngiyomethemba njalo ngokuba hlala shakabaya laba sebafikile batokuhlebela bathi khona isimatiko ngabe nawe kuthiwe situation yakho sokhona lofikile wathi sikhona lesikwatike ukuthi kuyendiwa ngalendlela mawusukile edwaleni mawungakade ukuthi ume kuphi utawulandzela kodwa ungathi mina ngiyamethemba waseCalvary lokuthi wayinika impilo yami it is a purpose ukuthi ngibe la ngithathele watongifikisa la uyakukhona futhi akuthi angithathe la ayongifikisa la yakhona ngoba uthi lithi lakhe uthi uyayihlela impilo yakho adiklela siphetho ngawe abese abuya toqala ithi konke sekuphelelisiwe ngawe ingako ngawe uyakuthemba uthi ungahambi wedwa inkinga ongayithatha lejeni uwedwa utawuhluleka ngoba sitha sikhona siyakha emaqebo ekudestroya impilo yakho ngoba siyabona siphetho sakho ukuthi sinjani no matter basomile ubuke I number of age ngifuna ukutomemetela ukuthi bekakhona naSara wathi bona out of age kodwa mhla avakashele lizulu waze wahleka na Isaac wabebitwa ukuthi lihleko ngoba lento leyadeclare kuye it was impossible hallelujah kodwa akade ukuthi beyi-announcewa lizulu indvo leseyi-announcile ayijiki ingazi i-announce i-announciwe as much you are in God in Christ Jesus indvo longayende empilweni yakho liphutha longalenda to renounce Christ in your life ukuthi masekufikile ukugula uthi yebo ngiyagula sekulokugula kukufa kodwa maku Kristu Jesu uthi ngiyambonga ukuthi ngemivimba yakho sengiphilile yebo dokotela uthi sengisalelwe 3 months kodwa mina ngisalelwe 30 years ngiyangeta kwakhona indvodza le yatshelwa ukuthi lungisa likhaya lakho kulungisa libe in order kodwa ngengabe yathi ukuthi kuphi yaguqukele ebonzeni yamkhumbuta Jesu ngathi yamdumisa uthi wethembekile Jesu yajikiswa the prophet wathi buyele emuva buyele emuva uthi Daniel ngubani atakudumisa mina mangisethuneni ubani atakudumisa sengikuphi ethuneni ngoba wena ukuphila ethuneni awufunakala ngubani atakudumisa kuphi ethuneni thembekile Jesu edumisa indvodza bajikisa umprofeti bathi buyela utshele le ndvodza kusayinekuphila say receive in say unlock a door of life uthi buyela umtshela kusizonani sonokuphila lithi live yashunyayelwe emandvulo kwaba nemadvodza lawathatha live la ngagcina ngokulithatha kuphela lafaka kukholo lwabo ekukholeni kwabo bema hayi ukuthi bema ba confess emkhathini kwebantu ngoba bayangibona even to the secret place I will confess Christ Jesus even my finances angahambi kahle I will confess Christ Jesus even bantwana bami bayaphuma bayangena esibhedlela
I will confess Christ Jesus. Even bantwana bami basemajele bayangena bayaphuma khona, I will confess Christ Jesus. Even aksana kuthula lengikhona khona, but I will never confess the situation. I will confess Christ Jesus. Ngoba uthi masibuka yena thina si absorba kuphelelisa kwakhe, sesibe sesiyamukela inkatimulo yakhe, sesiya grow to glory. Ingako sima ngesibinzi kuthi ngiyomethemba njalo ngoba uyayadi indlela. If you declare umile njalo, he show himself up. Uyeta uyafika, if umile wabambelela, yahlala invosa 30 something, 36 years, yahlala ingaseqhibini, ingvole beyithemba kuthi kuleli qhibi leli ngintawamukela impilo yami. Kuleli qhibi leli noma kude umuntu, noma sekude umuntu la ngangifaka kulo leqhibi, kodwa I will say I will never give up. Ayizange yaqela umuntu ukuthi ngithathe ngibuyisele ekhaya. Kuthi noma sengithi umuntu bathi ngidawuhlala ngilindile ukuthi chance yami iyeda, sikhathi sami siyeda, sikhathi sebantu singabe sincane, ngabe sebakubalele ukuthi ngabe lesikhathi lesibefana ngabe solana kuhashakabaya laba. But I know a God kuthi lenkulunkulu esikhathi kuDaniel bathathe umndeni wakhe wonke. I know a God lo what declare abuta Daniel ukuthi nginte abuta David ukuthi nginte njani ngibalanze na, athi balanze. Shothi uNkulunkulu wamnika ini a speed to catch up, wampa ini a speed to catch up. We are serving a God who is able. Sinye isikhathi sifuna tinvo with our time frame. Sifuna tinvo tendeke with our time frame. Kanti isikhathi saNkulunkulu is the right time. Ngike ngakuveta lokhu kancane ngithi yabona kunenzawo le ukuthi is so dangerous kakhulu lesithathela phansi. Sinye isikhathi sifuna ngoba especially thina abantu abasha sifuna ngoba sifuna ukuqhama. Yabona emisebentini it's a place le dangerous kakhulu. We want work, funa kusebenza Nkosi, athi Nkosi man kancane, wait, just wait. Ndakumathi lobo futhi ukuzuzile ukuzuza within a second. Uthi mina cha, ngathi kuma kwakho awuthi mina ngijikele ngale, ngisheshe ngifikele ngitendela. In the environment bantu abaningi labasebenza kulabanye tinza, mina I have lucky. I will tell you ukuthi why ngithi mina lucky. Someone uwangibuta kane ene akusimuntu loyi-one wangibuta, sikhuluma nje ngefoni ne-video call, sikhuluma ngicedza kudla ngifuna kuphuthumela somewhere, ngithatha kudla kwami kufaka efridge. Uthi ha, uyakushiyela ukudla lapha efridge? Ngithi yes. Uthi yo ngiyabona lapho kunebantu ke niyathembana? Ngithi yebo siyathembana. Angithembi bona, mina ngithembele uNkulunkulu angilethile la. There's a colleague lengisebenza naye, ngitravela naye manje emsebenzini. Uthi indvodza yami ngiphela tweet kaftin, ngisiphekele lunch ne-breakfast, but masifika emsebenzini sicala ngelipalishi kuze ngingabuli, agcine ngesimo ngoba kudla kuhlala emotini, ngeke kuye kuphi e-ofisini. Kungaye ofisini so thina we are in a rush. Uthi Nkosi ngiyafuna kuhamba mina. Uthi uNkulunkulu mina ngisakwentela kuthi la ufika khona kungabi nemanyeva la kuhluphako, ngoba uyati uNkulunkulu ukuthi uyakhohlwa. Ingakho watshela abantwana baka-Israyeli ukuthi yebo ngiyanikhulula ningangikhohlwa manifika ngithola imana. Benda njani basasala endlini akhasecisa kubanipha igold, ba create igold bayishisa, benda njani benda sithi ngoba uyakwati uNkulunkulu kusona njani siyakhohlwa. Nguye la declare the end ekuqaleni, uyakutshela ukuthi ningangikhohlwa
ngoba uyakwati ukuthi mase kusekumnanzi uyakhohlwa sebese uyaphuma ebukhonweni baNkulunkulu. Uthi mase uphumile soshayekile washayiseka ukuthi uNkulunkulu kanona kuphi. Ngani awumelanga iorder yaNkulunkulu. Kuthi lekhasi sokonke sekume ngemumo. Li robot mase livule lithi green. Angeke waphazamiswa nangumuntu. Akunamuntu lathi akungenelela. Livulele wena. As much masamile lisase ready ngakuwe. Lingathi green kulabanye. Continue to stop. Hallelujah, praise the Lord. Qhubeka observe le aspect yakho lekibukane nawe. The time it's green yonke letindzawo bayitoba setimile. Nalengodi nalomgodi lebasowubekele wena uyoba sowuvaliwe. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kunenvo le confess bobo Mary and Martha. Uthi mabathi after Lazarus afile baya acknowledge ukuthi bathi baya acknowledge etimpilweni tabo ukuthi ngabe bewukhona this death bengakafanelanga ebe khona. Hallelujah. It means bona ukuthi yebo kufa lo sikusihlasele kusifikele with an absent yakho. Kodwa ngenxa ukuthi inyalo sowukhona even noba seba confessa ukuthi okay siyathemba ukuthi kutoba ne resurrection uthi Christ ngikuvuka nekuphila bese kufikile la kunekufa khona kwaba nekuvuka. Sinye isikhathi maybe soshayiseke even nelokushayiseka lo there's an opportunity to rise higher than before. As much uthembele kuNkulunkulu akunandzaba ukuthi sekuphele ngaki iminyaka uNkulunkulu utaku restore akubuyisele bese kuqhime. He will restore you even netitha nesive sikunabele sive sekwene njani sikunabele cause a blessing has been released over your life. Kuthi wena uphile wende njani uqiqime. The blessing of your father Abraham, hallelujah, solo simisiwe njalo phakathe naphakathe kuthi in your life let it be an increase. Hallelujah, praise the Lord. Kungabe nekustablisha. Hallelujah. Sibabondile bantwana Abraham baqhubeka even mabafika kuletinye tive babanabela baze babaqosha ngenxa yani ukuthi bathwele kuphila bathwele the covenant of life bathwele impilo yaphakathe. Hallelujah. So as well in our lives ngabe sinye isikhathi sishayiseke sebese sasuka Kristu Jesu sitha sesiyabhiyoza lesikhona khona. Kodwa ngifuna ukutshela indvo yinye uthi as much ubuyela kuye uthi as much umbita uthi ngibiteni ngaso sonke isikhathi call unto me I will show greater things. Uyawulichintsha lelo hleko lelo alende a testimony alende a victory of a song of your life whereby you will stand and declare ukuthi uinkosi ulidvala lami laphakathe whereby you gonna stand and declare ukuthi ngempela kukwenda kwaNkulunkulu lokho. Cause uNkulunkulu ukuletha la noma bathi sekuphelile ngawe bamemetela bathi sekungqi bakutshela ukuthi angeke kwakendeke uthi uNkulunkulu kuye kuyendeka kuye kunekuphila. Indvo lefune ikukhuthate namuhla ukuthi as much la impilo yakhe ime khona ikhona khona uthi enkosi kunemuntu lahluleka kwenda lengende kona nyalo ngalesikhathi lesi. It means we are still able kwenda lokungetulu lokho. If ungivusa inhloko ekseni kunemuntu lakhalako asinhloko yakho yahluleka kuyiphakamisa mina ngayivusa it means uNkulunkulu wena uyakhona. As much we acknowledge uNkulunkulu etimpilweni tethu sitha asifuni ufinyele to the product yaNkulunkulu lephelelisiwe ngempilo yakho. Akafuni ukuthi ufinyelele to the promises leyehlisiwe etimpilweni takho. Ingakho athi emhlabeni utaba nema tribulations
kodwa kuye utoba nani nekuthula. It means la kune chaos khona wena utoba nekuthula. La baswela khona bastrugglisha khona kuwe kufute kube nani neprovision in your side. Hallelujah. Bantwana baka Israel kubo bebakunako imvula beyina kodwa ngale bekuneba umnyama. Ngoba uNkulunkulu akuphi angase esasayidini labo. Athi lapha if wena uNkulunkulu ungakithi ngubani la ngamelana nathi. If umthemba uNkulunkulu umthemba hayi ngekukusho kuphela. Awumthembi ngokukhuluma kuphela ukuthi ngiyamthemba Jesu Kristu. Ngoba mina ngiyaya esondweni. Akupheleli lapho. Uphelela ku Latin live lakhe. Athi mawuzindla ngelive lakhe uqabange ngalo. Athi ku Isaiah 9 he is a mighty counselor. He will counsel you. He will direct you. Athi maka uthi angeke ngikushiye angeke ningishiye nodwa. Ngiyonishiya nemdududu. Uyakunikhumbuta tonke tindvo abese abenani. Hallelujah, praise the Lord. So ukuthi uyokunikhumbuta ukuthi ekhaya akusiko lokufanele kube ngilokho. It means uyakukhumbuta ukuthi le pain le I belong kuKristu. Uyakukhumbuta ukuthi lokuhlupheka lokuba lofuna kukwenda kube kwakho akusiko kwasekhaya wekele declare nakho. Uyakukhumbuta ukuthi uthi kuKristu nginekuphila kwaphakathi uthi mina ngisingwa sekuphila sani saphakathi. He will remind you. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. So that's Christ. Hallelujah, praise the Lord. Noma sitha sesihlengile sahlanganisa ngempilo yakho as much ukuKristu Jesu usedvaleni lengilona lona. Ungidvaleni lele kungilona lona. Athi hana ulidvala. Hallelujah. Ngempela wa acknowledge wabona ukuthi ngempela ngilidvala leli njani leli philayo. It is able ukuthi ekukhaleni kwami la ngilethela ngikufanele empilweni yami. Namuhla angisana kukhala sengine praise over my mouth. Hallelujah, praise the Lord. Angisakhala ngoba I have a song sengijikelethwe ngengoma yani yokunqoba in my life. Hallelujah, praise the Lord. So you're going to worship uNkulunkulu njalo uthi ngempela Nkosi ngiyakwethemba njalo. uNkulunkulu lothembekile langashiyani. uNkulunkulu lanatha ngaso sonke isikhathi. Uthi David noma sengihamba esigodini selithundi lokufa indvo lemgaranti yakho lemende abe nemandla ukuthi uyade ukuthi uNkulunkulu unaye. Uyade ukuthi lekhathi kubhlungu ukuniketa amandla. You know, have you ever experienced whereby ukuthi la bekufute wena uphelule amandla emadvolweni kodwa utive uqinile utive ustrong kusi lapha bese ngishayekile la kuze befaka bengiyakhala njengananga ya uke wakhala kodwa lana nginemandla ngimile kungani uthi mina labo labeme kimi ngibapha emandla to stand. Hallelujah, praise the Lord. Ukupha emandla ungabe uhlulekile. I don't know how many times we have tried. Hallelujah. Wakuzama wayezama ibusiness wafikelela in a point ukuthi I give up. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kodwa buyela uyiqale in your mind una Jesu Kristu. Hallelujah. Ngabe so uyifailile great my brother my sister kaningi wayo apply la kaningi wakokota kulo mnyango loyo, but go with the mind ukuthi Christ in me the hope of glory. Hallelujah, hallelujah. Try it again, going through it again. Uthi nyalo sengiya hayi ngilohlulekile kodwa ngiyangilonqobile. Hallelujah. Ngoba sengiyade ukuthi yonke imiqibishole seyiphukile. Mina lebengana amandla senginenjani senginemandla. Sengigaine emandla. In that business ufuna ukubona ustrive. In that family leNkulunkulu akulethe kuyo ufune kube khona noma kune chaos uma usangene emnyango kodwa ngawe let it be peace. Hallelujah. Kune chaos isona ngoba idepende kuwe ukuthi wena udeclare ukuthi there gonna be peace. Idepende kuwe ukuthi wena utawuletha yini impilo ngoba wena uwamkele impilo yaphakathe. It's only way uqala kuconfessa lokhu sisa sikuniketa kona. Ungaqala kuconfessa lokhu sisa sikulethako kuwe kuyoba njalo. Isilive laNkulunkulu unikiwe emandla
aselulwimini lakho. Amandla okuphila nemandla ekufa. It is your choice. Siye emthandazweni. Uthembekile uNkulunkulu. Maybe we are in the virtue or in the edge of give upping on your studies. You are only give upping on your life. But in Christ Jesus, kunemandla lamasha. In Christ Jesus, kunokunqoba lokusha. Uthi Daniel, ungithole nginganaqala. Sho uthi ungibuke wangibona ngasanani neliqala. Ungithole nganalo liqala. Ngoba ngikuye, ngiphila kuye. Ngingasanaqala, sekunani nginempilo yaphakathi. Maybe sitha sesekukhumbude itimvo letiningi losotendile in your life. Kuthi wona akufanelwa ngiloku naloku. Kufuna ukukutshela ukuthi lisi live la Colossians lithi ngengadi yakhe okuqinyiwe. Akakasakukhumbuli even naNkulunkulu. Sinye isikhathi uma uthandaza uthi Nkosi, yebo liyasho live ukuthi we have to confess our sin. Sinye isikhathi uyeta wena utombula lo uNkulunkulu asaqinile. As much masengibona wena, sengibona ingadi, sengibona Kristu. The reason is Kristu asifele weta angilungile ukuze thina senenjani silunge. Wathwala tono tethu. Sine makabuka Kristu bona thina kulunga kwakhe. Praise the Lord, hallelujah. So in Christ we are victorious. Sinembilo ya phakathe. Yathi bakumele linye langa bayathi indzaba takho ukuthi phela hey wena khona lokungahambi kahle ngawe. Bakubona uvela usmile ukuthi awukwenteke njani. Ufana ne woman of Shunammite. Ukuthi no matter simo sishile ekhaya singahambelani nesimo lebeka kuso. Kodwa wakudeclare empilweni yakho ukuthi konke kuhamba kahle. Konke kwente njani kuhamba kahle. Inkinga nathi sifuna kuveliwa ukuthi wena uyahlupheka. Sifuna kuveliwa ukuthi wena ushatshiwe. Sifuna kuveliwa ukuthi uhlulekile. But ukukhumbuta ukuthi vele wena njengoba uhlulekile kude la khonako kukwenda. Bantu labakhonako bakukhombe phesheya. Kanti uNkulunkulu is you are able in him you are able to do it. In Christ ngwela sipha emandla ukuthi sende njani sikwende. Qala sicalo konke lokuqala ukuqala ngaKristu Kristu. Ngiyakuthembisa ukuthi kuye kunekuphila kwaphakathi. Kunekwenda kune increase. Kunempilo ukuthi iyachichima. Iyakhona ukutshintsha sonke simo whether kugula, whether in finances, whether kuthula. That's why I will give you what peace. In our lives sisahamba sifune sabe nekuthula. Uvuke ekseni batokuripotela njengaJakobe ukuthi sokuphelile ngawe. Then vele bebayi expectile ukuthi kuJobe athathe impilo yakhe naye asekuphelile. Kodwa yena njani yakhetha lendvodza ukuthi ibuke umhlengi wakhe athi nanga uyaphila. Lokugcina Jacob 42 verse 2. Uthi Jacob makacetha uthi mina ngiya after salahlekelwa kuko konke wabuye wa repent wabuyela kuNkulunkulu. He declares uthi ngiyadi. Ngifisa ngathi nasempilweni yakho ungafika kule point nayi. Uthi no matter kwendakalani empilweni yakho uthi ngiyadi. As much ngisaphefumula ngisahamba uthi Nkosi ngiyadi. Uthi iqebo lakho alingeke lavinjwa. Ngathi usayahamba usayicula leyo ngoma leyo noma uyicula ungeke inteka ngalutho. Kube nanaku empilweni yakho uthi Nkosi ngiyadi. Kuthi liqebo lakho alingeke lavinjwa. Ngiyadi liqebo lakho ukuthi angeke lavinjwa. Wakubona Jobe ukuthi he was expected ukuthi naye afe or akhale abe ngileso simo lesi andlule kuso. Kodwa after sekundlule konke wabona emandla kaNkulunkulu, wabona lokuphila kwaNkulunkulu. Wathi ngempela ngiyadi ukuthi liqebo lakho ude la ngalivimba. Le uNkulunkulu akushilo ngawe kuyawuphumelela.
only we continue to confess the word, kuphila kwakho, impumelelo yakho. Praise the Lord. Jesu usikhiya saso sonke sivalo in your life. No matter depression can come in every way, ukwade ukuthi kuye unekuphila kwaphakathi. Uvukele ngelanga ukukhumbude noma isekushaya leyo nhloko leyo. Uthi buka la awubelongi kimi. Mina lengikwathe ukuthi nginekuphila kwaphakathi. Mina lengikwathe ukuthi ngiyakhona kwenda konke ngaKristu Jesu. Into lekufune siyati ihlale isemlonyeni wethu live laNkulunkulu. Even na Jesu asasemhlabeni wadeclare live. Hallelujah. Kuze anqobe sitha ngoba sitha sisemsebenzini to make sure ukuthi ungaphumeleli to the glory yaNkulunkulu. Kodwa ngeKristu Jesu uthina sengilinqobile live. Ungasakhathateki ngende njani? Senginqobile live. So when you are in Christ Jesus, you have the victory. Hallelujah. Ingako athi Daniel wena uyingoma yami ungisurrounde ngengoma. Hallelujah. Praise the Lord. Ungisurrounde with the song of a victory. Hallelujah. No matter sengubonile ngenile egodzini lethundi lokufa, kodwa ngiphume nginengoma yokudumisa. Hallelujah. Libandla langasukuma sime ngitinyawo. Egameni lika Jesu Christ. There is God. Our confessions must always be looking into Christ and declaring Christ in our lives. Kukhuluma kwethu okudeclare tintfo etimpilweni tethu. Akulethe Kristu in our life. Akulethe Kristu phambi kwakho. No matter simo sesivuma ukuthi ulethe lokunye, letha Kristu. Letha ngasulwela konke uthi ulethe Kristu. Uthi Paula, I'm pressing on. Uthi hayi kuseng perfect. Hayi kusengi perfect, but I'm pressing on. Kuyobamba lento Kristu wabamba mina ngayo. Akube kuwe kuthi yonke into lengiyendako angibambe Kristu kube ngiKristu laphambi kwami. Yonke into lefute ifike eqala in my life emcondweni wami kuKristu. Hallelujah. Praise the Lord. Kungafika Kristu unqobile lokunye lokutawuta kube negative in your life. Praise the Lord. Hallelujah. Ukunqobile lokunye lokutota benjani negative in your life. Hallelujah. Sivala amehlo. If I want to kuthathaza nemuntu lathi ngiyafuna kwatanana naye indvodza lezi ikuphila kwaphakathi. Hallelujah.